Halo, ali magbuhat ta og lamisa. Una ana, pilian nato ang plywood nga inani ka baga aron lindot ato ang lamisa. Unya kay baga man kayo ang plywood, mano-mano na lang nako na siya og gabas no in a traditional way. Ambot oy ngano ni sulod man pud ni sa akong utok karon nga magbuhat ko og lamisa. Feel man gid nako ani nga adlaw no kay productive kaayo. Ako lang ba kanang nakoy gusto buhaton tapos urada-urada gid nako buhaton dayon aron mabuhat tay nako tanan akong gusto buhaton. Ha? Anyway, mga sobra ra gid ni nga mga plywood nga gipampanday sa akong papa sa una no. Tapos mingaw pagid kaayo ni nga adlaw mo to nagbuhat na lang kog lamisa ug mahimo pug ko productive karong adlaw. Ako na lang gigamit ni mga sobra nga mga materyales kay sayang man pod oy kung mga lata ra ni diri. Hunong sa takadali kay murag nabinhod na to ang kamot. So padayon pagyapon ta og gabas no kay hapit naman pod laban lang diha. Actually wala gi ko kabalo sa akong buhaton no pero ni follow lang gi ko sa akong instinct nga magbuhat og lamisa. Bahala na si Batman unsay resulta ani oy. Anyway, naputol na din nato ang plywood no tapos kailangan na nato sugdan. Char gamit pa og metrosan mo gyud og kabalo. Pero napog ko skills nga magmartilyo ug uban pa mga basic skills diha no. Abi pa lang dili karpentero ang papa sa una. Arte man ko usahay pero kabalo po ko magmartilyo nga dili madaot imong kuko oy. Anyway, hapit na gid ta mahuman guys, konting tiis na lang gyud. Samtang gadok-dok ko aning lamisa na realize na ko nga dili gid ay lalim mahimong karpentero oy. Kung feel nimo nga sayon ra magbuhat og lamisa, pagbuhat daw kuno kung kaya ba nimo. Di joke lang guys. Finally nahuman na gyud ta og buhat og lamisa no. Comment down guys kung unsa na pod nga vlog ang akong gusto buhaton sunod. Maura to guys, daghang salamat sa pagtan-aw.